I dobrodošli u novi video na kanalu Skillsku Balkan. Danas igramo Headball. Malo sam igrao da sam se naučio kako igrati danas, pa igramo. Danas bomo pa igrali Season. I gremo. Ime mi je Ivo Kuzma, kot mi je ime v resnici. Igram proti Nemcu. Sve treba kupiti. Bom to kupio. Pa to kupio. Continue. On je fan boljši od mene. In kot vidite, jaz sem desni za tiste, ki ne veste. Wow. Shit. Jaz sem na tej strani, na levi strani. To. In za tiste, ki boste začeli igrati, vam priporočam, da uporabljate ta srednjo tipko za šut, ker spodnja ni dobra. Ne morete zadeti gola. Ne. Yes, vodimo. In zdaj... Shit. Ne. In zdaj tu aktivirate kako moč, katero hočemo. Mislim, da bom aktiviral lerč gol. Če bo potrebno. Ampak bom vam vseeno, da vidite, kako je za tiste, ki še ne veste. Ne. Ne. Sodnik me zaladenel, ker se ne premikam. Shit. Zdaj bom aktiviral lerč gol, ko dobim žogo. Da se nabijam in dobim gol. Ne, zakaj sem ga aktiviral? Shit. Ne. In tle na tej levi strani se pa pogovarjate. Oziroma napišete, kak stiker se pošljete. Sem zmagal? Ne, se bojajo glava se zmeri. Taj. Dobro. Gremo naslednje. Upam, da ne proti Nemcu, spet proti Nemcu. Zmeri igram proti Nemcu. Ajde, bom vam pokazal ta lerč gol, ste že videli. Power shot. Denarja imam dost. Androide imam oba dva. In jaz sem ta levi. Zdaj že veste. Onda ta ne igra dobro. Ne. Saj en gol zabil. To. To. Ne. Šut. Dobro. Leč gol je dal. Sem si ga izkoristil, ga je za manj kot jaz prej. Bom si to kar prvo, da si pol aktiviram, ko bo treba. Tak je štobrca narisana, dobiš plus 30 sekund časa, podaljška. Ta sredinski je večji igralec in igralec je velik kot ta navaden gol. Power shot boste zdaj videli. In ste videli? To je power shot. Ne? Dobro. Autovole si lahko daješ. Power shot je tudi on aktiviral, ampak ga je slabo izkoristil. Dobro, vsaj gol je zadel. Ampak sprotnik. Ne! To je pa najslabša stvar, ki se vam lahko zgodi tu. Reš. Shit, niga. Morate skakati, če kaj hočete visokega obraniti, drugače ne gre nikam. Če ne bi bilo skoka, bi izgubili. Bi vsak skupaj.
dobro smagao. Spet ono glasno. Ja. Sam si mislio. Spet to glas. Skip. Mora da bi sam novu. U redu. Još jednom neka back. Finding. Kaj, dej, hajde, najdi. Mislim da ne igra Bonšovan. No. Aha. Zakaj moram sam kupovat se to? Ne. To. Clone goal. To je dobro. To samo kliknete i dobite golmana. Vi ste lahko u napadu. Golman izbrao je na moć da ga je ne vide. Tudi je dobra samo za online, za offline pa nije tako dobra. To sam otprao. Shit, da bo treba pa golmana uklopit. Čiše, ne pa tu gdje se uklopa. To. Ne. Što smiri me vodi. To. Gol. Ne. Skoči. Ne. Skoči. Dobre. Skoči. Ne. Skoči. Aj. Šut na redu. Ne. Dobre. Kaj je? Kaj je? Shit. Internet mi je crkao. What the fuck? Pišu nazaj. Da vidim to. Store. Da vidimo. Ne. Gremo malo olepšat našega igralca. Da bo sve meni srožen. Igra. Što to je Ronaldo. Ronaldo Messi. Ronaldo dragi. Evo ga Andrija Segović. Slovenski dres. Sad pa pred Dragon. Kopačke. Te izgledaju slovenske. A ja se dres i tak že zove. Zakaj sell? Use. A ja se to že mam. Zakonske. Kako kapa slovenska. Ta. Najprej draga. Najprej. Čao. To ne bi me umetno nogometu. Rep. Kak slovenski? Nisu. To su slovenski repi. Od naših politikov. Naprej. Pack of 10, a ja od 10. Pa bi pa rad kupio. To.
Baš je... To bo to. Čekaj. To bo to za taj video. Se vidimo na sljedećem. Adio. Se vidimo na sljedećem videu. Adio.